ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kure imwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu tubagezeho kandi amakuru akomeye abagezweho mu makungu akaba ari amakuru agezweho mu gatondo kare kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo 29 Ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kwabwira amakuru akomeye arebana n'umutekano. Ngira ngo murabizi hamaze iminsi havugwa amakuru atandukanye ku ndwano ziri kubera mu buseruko bwa leta iharanira kwikukira kwa Kongo, aho bigaragara ko ari urugamba rukomeje gufata indi ntera mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi kiyambajwe kugira ngo gitange umusada muri uru rugamba rukomeje kugenda ruba. Ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo 28 hakaba harabaye inama idasanzwe rukokoma yahuje indongozi z'ingabo ndetse n'umukuru w'igihugu. Ni inama yabaye yikurikiranya kuko no kuwa gatanu yari yabaye, ariko ingingo yaganiriweho ku munsi wo kuwa gatandatu itandukanye cyane ni yari yaganiriweho mbere. Yaganiriweho ku munsi wo kuwa gatandatu ikabihura neza n'amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika kwikukira kwa Kongo, aho bitangazwa ko hapanzwe gahunda zijyanye no kuba igisirikare cy'u Burundi cyatangura kuba cyagabanya umubare w'abarungikwa mu buseruko kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse byaba ngombwa bamwe bakaba bataha. Ni muzero tuganire ku ngingo ikomeye yiswe plan de retraite plosive ya FDNB ndetse na stratégie de retrait progressif et de resécurisation des frontières yaganiriweho. Turaza kandi kwabwira ibikomeye bikomeje kugenda bitegurwa, amaze gutegurwa unité de surveillance frontière. Ibi rero bikaba bigiye kurongorwa n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant colonel ukomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kandi kubabwira ibikomakomeye birimo birategurwa, birimo inventory tactique des forces engagées ndetse turababwira ibijyanye na cellule spéciale de coordination opérationnelle yahawe kuyoborwa na colonel. Turaza kandi kubabwira n'ibindi bitandukanye birimo renseignement de terrain ndetse n'andi makuru akomakomeye yaganiriweho. Iyi nama rero yari irongowe n'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse kandi hari General Prime Niyongabo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na désarmement et de mobilisation ndetse na réinsertion byaganiriweho. Ni muze tubane kuri page ikomeye muri aya makuru, kandi turaza kubabwira ko andi makuru akomakomeye turi buze kugarukaho nuko muri ituri imitwe yitwaje ibirwanisho yasinye amasezerano yo guhagarika indwano. Turaza kandi kwabwira ko icyiciro cy'ingabo zirenga 500 za SADC zatashye zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kandi kwinjira mu makuru akomakomeye. Colonel Kayina Muramuzi Innocent uyu rero akaba yarashinzwe umutwe ndetse binavugwa ko afite umutwe w'umugambwe ndetse n'igisirikare yise Force Nationale pour la Libération du Congo. Biravuga ko yabafungiwe muri Uganda. Turaza kandi kureba icyo Ububirigi bwatangaje nyuma y'uko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano. Ni muze tubane kuri page ikomeye turebere hamwe ingingo ku yindi. Turaza kandi kureba ibyo abasasanguzi batangaza kuri izi ngingo zikomeye mu makuru agezweho ngaha. Wibuke usyonde sabone niba ari bwo bwa mbere udukurikiye kugira ngo uje urabana natwe mu yandi makuru. Hari ku mugoroba w'ejo ku itariki 28 Ruheshi umwaka wa 2025 haratangijwe inama idasanzwe y'igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi mu kigo cya gisirikare gikomeye. Bikaba rero bivugwa ko iyo nama yahuriwemo n'abayobozi bakuru ba FDNB yayobowe na chef w'igihugu ari Evariste Ndayishimiye. Hari kandi chef d'état major General Prime Niyongabo hamwe n'abandi bagize état major integre. Iyo nama yarimwo ingingo zidasanzwe zo gutegura uburyo u Burundi bushobora kugabanya canke gukura ingabo zabwo ziri mu bikorwa vya gisirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuye ku masezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono
hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero bivugwa ko yabaye intambwe ikomeye yari itewe mu myaka irenga 30 ku munsi wakurikiyeho isinya ry'amasezerano mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba bivugwa ko nyuma y'uko byari bimaze kugaragara ko habayeho gusinya amasezerano hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uwa Repubulika y'u Rwanda murambabarira, aho ku Rwanda rwari ruhagarariwe na Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, naho ku ruhande rwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yari Therese Kwayikwamba Wagner. Hari kandi n'intumwa zikomeza leta zunze ubumwe za Amerika, harimo uhagarariye diplomasi ya leta zunze ubumwe za Amerika ariwe Marco Rubio, ndetse biranavugwa ko ibingibi Trump yabikurikiranye 5-5 kuko bahise bagirana ikiganiro n'itangazamakuru nyuma y'isinywa ry'aya masezerano. Mu makuru akomeye hari rero nuko hahise haterana inama mu gihugu cy'u Burundi mu gutegura ibyari byiswe Plan de rupture progressive ya FDNB. Iyo nama rero ikaba yari ifite intego ijyanye na planification stratégie du retour professeur et de resécurisation des frontières. Ikaba rero rashimangiye ndetse iganirwaho ku ngingo 3 arizo kugenzura neza ahari abasoda b'u Burundi. Hatanzwe raporo y'ibyiciro vya takitike bihari muri Sud Kivu mu bice vya Masisi ndetse na za Fizi, harimo rero n'ibirindiro bikuru biri muri Brigade Generali, ndetse biranavuga ko n'umujenerali urahangaho i Kongo yari yambutse yitabiriye inama atanga amakuru ya nyayo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Umwe mu basirikare bafise uburambe mu rugamba yigeze rero kuba yayobora ibikorwa bikomeye nga mu buseruko bwa Kongo, yatanze amakuru avuga ko batakizera ko amahoro agiye kugaruka, ahubwo bagomba kuba baryamira amajanja ntibakure ingabo ahubwo zikaguma nubwo nta bikorwa zaba ziri gukora, ndetse n'ubutasi bugakomeza kugenda buperereza uko umuhari w'izasarambwe nawo uzubahiriza igihe uzaba wasinya amasezerano. Hari kandi ibyaganiro bijyanye no gutunganya uburyo bwo guhindura imirongo ya defense passive, aho ingabo zari zifise poste d'observation hamwe n'ivyicaro vya avance poste zigiye gusubizwa mu bibanza vyegereye urubibi rw'u Burundi n'akarere ka Uvira kugira ngo zitoreke ndetse zibashe kuba izacungera umupaka mu buryo bwiza mu gutanguza ibizwi nka zone do Sikarde hagati za Sarambwe ndetse n'ingabo za leta. Hari kandi gushyiraho igisata gihisha gicunga urubibi unité de surveillance frontière. Ikiro gisata kikazoba kirongowe n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant colonel uzakoresha ibimwe mu bikorwa bigezweho mu buhinga bwa none, harimo système de vision nocturne hamwe na za GPS coordination kugira ngo hatagira igitero cy'inyeshyamba zinjira mu gihugu cy'u Burundi maze ibikashyira ibyago bikomeye kuri leta y'Ibujumbura. Birero kandi akaba ari ibintu byitezweho kuzatanga umusaruro canke inyungu ikomeye muri iki gisata. Hari kandi umugambi w'itangizwa ry'ingabo rizwi nka rotation et de redeploiement, aho byahawe kuyoborwa na General Major yakaba yagizwe commandant de jonction des forces terrestres. Yamenyesheje rero ko amaze gukora ibikorwa birimo investière tactique des forces engagées hamwe no gutegura ibikorwa byo gusubiriza abasirikare bari mu bikorwa vya operation active de combat mu masaha y'ijoro ndetse bikaba bivugwa ko hagomba no kuzajyategwa bijyanye no kuba bajya muri ambush ndetse bagakora ibizwi nka tunnel de guerre kugira ngo babashe kwihisha hatazagira ubinjirira. Hashyizweho kandi cellule spéciale de coordination opérationnelle yahawe kuyoborwa n'umusirikare ufite ipeti rya colonel, ariko mu makuru abayaduhaye badusabye ko amazina tutara yatangaza muratwihangana, ariko hano imbere yanjye nge ndayafite ubashije kumvugisha nayakubwira. Uyu akazaba ashinzwe kwakira amakuru yose avuye ku rubuga cyangwa se renseignement de terrain hamwe n'uburyo ubuzwi nka human intelligence canke sagino intelligence, kugira ngo babone ko uko urugamba ndetse n'ingabo zihagaze mu buseruko rwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu yandi makuru dufite nubwo ayo masezerano yasinywe na benshi, biragaragara ko abasasanguzi bashidikanya kukuba
Abi bikorwa byo gusinya amasezerano bishobora kuba byarangiza ikibazo. Umwe watanze ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp yagize ati ibikorwa by'amakorde birimo ingorane nyinshi, haragize kuba amasezerano yagiye asinywa mu bihe bitandukanye yaba ya Kampala na Nairobi ndetse n'ayandi menshi, ariko byose byarapfuye. Ntimwoshobora kugenda tudashize ku mizero yabo twarungitse mu rugambo. Uyu ni umusirikare wavugaga ko batagomba gukura y'abasirikare kuko isaha yose ibintu bishobora kuba bizadogera bikabashambarde. Mu mwanzuro rero wafashe inama yasorewe ku ijambo ry'umwe mu bakomeye, aho yagize ati igihugu cyacu kirimo uruhara mu kugarukana amahoro mu karere. Ntidushaka kuja mu makimbirane hagati y'ibihugu, ariko tugomba kubahiriza ijambo twatanze mu gucungera amahoro. Nicyo gituma tugira retour technique si uguhangana ibikorwa byacu. Yamenyesheje ko bazotegura raporo izoshyikirizwa ubutasi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye imbere y'igenekerezo 5 Mukakaro mu mwaka wa 2025 kugira ngo hafate decision présidentielle sur retour en maintien des troupes. Akaba rero ari ibiri gutegurwa nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hitezwe ko hategurwa inama ya kabiri yo kwiga kuri phase de redeploiement tactique izobera Igitega ku igenekerezo 11 Mukakaro mwaka wa 2025, aho baziga ku buryo bwo gufasha igihugu cya leta yaranira intwaro ya Congo ndetse ibizwi nka désarmement, demobilisation ndetse na reinsertion, no gutoza abahoze ari abarwanyi bifuza kuba basubira mu buzima busanzwe, kuko bivugwa ko ari bamwe mu bareditabara bagiye bafatwa mu minwe n'igisirikare cya leta y'u Burundi, aho rero bivugwa ko hashobora kuba hagiye kuba hakurikiraho igikorwa cyo kubasubiza mu buzima busanzwe. Reka turebe ibyo abasasanguzi bari gutangaza nyuma y'ibiganiro gabaye ndetse n'amasezerano, maze tuze twinjira turi tubabwira ibiri kuvugwa. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wavuze ko isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambwe y'ingenzi itewe ku mahoro mu karere, yashyizweho umukono i Washington DC ku wa gatanu ku igerekerezo 27 Ruheshi, nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na leta ya Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Agezweho nyuma y'amezi umutwe w'izasarambwe ubishinjwa ko ufashwa n'u Rwanda ufasha ibice binini byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange. U Rwanda ruhakana gufasha izasarambwe n'ubwo hari raporo nyinshi zemeza ko ibi rubikora. Icyitezwe gukurikiraho nicyo kigoye. Igisirikare cya Kongo cyemeye guhagarika no gukora, ahubwo kikaba gikomeje kugenda kigaragara mu bikorwa bitandukanye. Biravugwa ko kandi hagomba kuba ibidasanzwe ubutegetsi bw'Kinshasa buri gushaka gusubira ndetse no kwigarura uturere twari dusanzwe tugenzurwa n'izasarambwe. Ibi rero nibyo bamwe bavuga ko bishobora kugorana, kuko izasarambwe nazo zavuze ko zitazigera ziva mu bice zigenzura mu gihe ibyo zisaba bidashyizwe mu ngiro. Ibyo benshi rero bavuga ko bishobora kuzateza umwiryane ndetse n'imirwano ikomeye ishobora kuba yakangiza byinshi ndetse igatuma birushaho kuba shambarde. Reka tuje ituri ari kuvugwa inkuru nziza ku bene gihugu ndetse nabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kodeko n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo 27 Ruheshi umwaka wa 2025 yagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse n'ubugizi bwa nabi. Aya masezerano yasinywe nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi 5 bihuza abahagarariye imitwe muri Ituri yahitwa Ulo. Bikaba rero byaragiye bitabirwa kandi n'abashinzwe umutekano, abahagarariye societe civile, abayobozi b'amoko ndetse n'abagakondo. Hari kandi imitwe irimo FPIC chini ya Tuna na Kodeko. Nibyo rero byagiranye amasezerano na Mape na Auto Defense Zaire byitabiriye ibi biganiro, ariko byanze gusinya nyuma y'aho Kodeko yica abaturage 11 muri teritwari ya Njugu mu gitondo cyo kuwa gatanu ku igenekerezo 27 Ruheshi umwaka wa 2025.
iyi mitwe yari yemeranyije ko mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo kubahiriza amasezerano abana bari muri iyi mitwe bahita barekurwa kandi abarwanyi bayo batazongera kugendana intwaro. Yaciye amarenga ariko mu gihe bizaba ngombwa abarwanyi bayo bazongera bagafata intwaro kugira ngo barwanirire igihugu ngo kuko bazahora biteguye kwitabira mu gihe bahamagarwa. Ibi rero akaba ari bigaragaza ko nubwo ibi bivugwa bitazigera byoroha. Hagati aho rero muri ibi bice n'ubundi amakuru agaragaza ko imitwe yitwaje intwari ikora ibikorwa bya nabi ndetse n'igisirikare nacyo atari shyashya. Aho amakuru ahara nuko urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ruri kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha birimo gufata abana ku ngufu. Nkuko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare bashinjwa ibindi byaha bikomeye birimo gushimuta abana no kwambura abantu hakoreshejwe imbaraga. Ibi byaha bizakorewe muri teritwari ya Rubero hagati y'umwaka wa 2021 ndetse n'umwaka wa 2024 bikorerwa abantu 93 barimo abana 85 bafite imyaka iri hagati y'ibiri na 17. Bamwe mu bakorewe ibyaha bari kwitabira izi manza kugira ngo bazabashe gusaba indishyi. Izi manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakorewe ibyaha zishyigikiwe n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye ubwiswe MONUSCO. Nibwo rero bwahaye urukiko ibikoresho nkenerwa birimo imodoka zitwara abakurikiranwe b'ibyaha. Izi manza zatangiye ku igenekerezo 26 Ruheshi umwaka wa 2025 biteganyijwe ko zizomara iminsi 10 kandi abazahamwa n'ibi byaha bakazakatirwa ibihano bigera ku gifungo ca burundu bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagiye bakora nkana bikaba bibangamira bikomeye umuzima bw'abaturage. Ngaha dukomeje page y'amakuru, Colonel Kayina muramuzi, amakuru akomeje gucicikana muri iyi ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Aravuga ko Colonel Kayina Innocent warumaze igihe ashinze umutwe witwara gisirikare witwa Force Nationale pour la Libération du Congo FNLC yabafungiwe mu gihugu cya Uganda. Amakuru agera mu itangazamakuru avuga ko hashize iminsi uyu Colonel aburi wirengero nyuma yuko byavuzwe ko yamagajwe n'umukuru w'igisirikare cya Uganda General Muhoozi nyuma yo kuva mu rugendo yakoreye Kinshasa akabonana na Perezida Kisekedi wasize UPDF igiranye amasezerano hagati yayo na FRDC. Imboni yacu iri muri Ituri iratubwira ko ababa hafi ya Colonel Kayina bemeza aya makuru bamuheruka ku igenekerezo 24 Ruheshi umwaka wa 2025 ati afande twamuburiye irengero kuko aheruka ku itariki 24 Ruheshi 2025 nibwo yaduhamagaye yatubwira ko yagezeyo. Kuva Kayina yagera muri Uganda nta urongera kumenya makuru ye. Nimugero kuri ubu dukomeje gukurikirana ibya Kayina. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo Colonel Kayina yashinze SNRC mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba bitubahiriza inshingano mu bijyanye n'imibanire y'abanyekongo. Aho rero bivugwa ko hari imiyoborere mibi ishingiye ku ndangagaciro. Mu byo rero Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abo ishaka kwiyegereza, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gutoteza ndetse n'amacakubiri. Nibyo rero bitangazwa uyu Kayina yashingiye washinga uyu mutwe we. Dukomeje n'aya makuru, icyiciro cya nyuma cy'ingabo 576 za SADC zari zimaze umwaka urenga mu butumwa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwiswe SAMIDRC zatashye ziciye mu Rwanda. Icyiciro cya mbere cyavuye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku igenekerezo 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 kigizwe n'imodoka 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare 57 bari babiherekeje. Icyiciro cya nyuma cy'abasirikare ba SADC cyagurutse Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu isaha y'ikiri saa 3 ku igenekerezo 28 Ruheshi umwaka wa 2025 kigizwe n'imodoka zitwaye abasirikare
kuri iyo nshuro rero tukaba twarabonye ndetse n'amakuru twakiriye nuko harimo imodoka zigera kuri 15 zari zitwaye abasirikare batusubiye mu bihugu byabo bari baraje mu buseruko bw'iki gihugu gufashiza igisirikare cya leta kurwanya izasarambwe. Tugenda tugana ku musozo, reka tubabwire ko ibihugu bitandukanye byashimye u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasezerano y'amahoro impande zombi zasinyanye, zikaba zarayasinye kuwa gatanu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kwayikwamba Wagina basinye amasezerano Ububiligi biciye muri Minisitiri w'Intebe wayo, bukaba nabwo bwanatangaje amakuru akomeye, aho rero Maxime Prévost watangaje ko bwakiriye na yombi aya masezerano y'amahoro. Yagize ati nshimiye isinya ry'amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Uyu munsi Washington nkeneye ibihugu byombi by'ibituranyi ku muhate wo guhitamo inzira y'amahoro. Ububiligi kandi bwavuze ko bushima Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwo gushobora kuyobora ibiganiro bizaganishije ku isinywa ry'amasezerano ndetse bibifashijwemo na Katari. Iki gihugu u Rwanda rumaze igihe baracanye umubano na Kongo, kivuga ko umusingi w'ibiganiro biriya bihugu byombi byayoboye wubakiye ku biganiro by'i Rwanda byatangijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ku bwa Prévost agira ati ishyirwa mu bikorwa by'ibi byemezo ni ingenzi cyane kukuba akarere k'ibiyaga bigari karabaye kagera ku mahoro arambye. Yunzemo ati Ububiligi buzakomeza gukora ubudacogora kandi mu buryo bwubaka kugeza kuri iyi ntego, bufatanyije n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nabo mu karere. Undi washimye aya masezerano ni Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, nawe rero yanditse ku rubuga rwa X agira ati twishimiye amasezerano y'amahoro agezweho hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, intambwe isobanuye gushyira iherezo ku mvururu n'ubwicanyi. Akaba ari ibikomeye byatangajwe n'aba banyapolitiki. Dusoreje ngaha Ufyonde Sabone, hano twibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vistra.